Amakuru yacu yo kuri mugoroba ku itariki ya 10 ukwezi kwa 2026 turaza kwibanda cyane i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Ari inkuru ikomeye cyane itugezeho kuri Madamu Agathe Kanziga, uyu ni umufasha wa Perezida Juvenal Habyarimana. Muri ko minsi mike ishize hari ikiganiro yarutse gukora n'uwitwa Willy Kabera cyatamutse ku muyoboro wa YouTube. Iki kiganiro cyagarutswe n'abantu benshi batandukanye, yaba abo mu Rwanda, imiryango iharanira uburenganzira bwarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994, ubwo ni ukwanga bacitse ku icumu, ndetse n'abandi bantu benshi batandukanye bafite ibitekerezo cyo bagenda bavuga ku byabaye mu gihugu cy'u Rwanda. Muribuka ko Agathe Kanziga abarwa mu bagintu bari bagize akazu bateguye ndetse bakanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Inkuru rero ntabwo nari kwirenza ingohe, ni inkuru ikomeye cyane kuri Madame Agathe Kanziga Habyarimana, ni umufasha wa Perezida Juvenal Habyarimana waza ayobora igihugu cy'u Rwanda. Ariko mbere gato yuko tuza kuganira kuri iyo nkuru, kubera ko turaza kwitindaho cyane, biransaba ko mbanza kubabwira amakuru yandi agezweho muri mugoroba kugira ngo tuze kubona uko tuza kuganira ku nkuru yacu. Rero mu by'ukuri twitonze cyangwa se nta bintu byinshi cyane. Gusa hari inkuru ivugwa y'umurundi. Uyu nguyu ni umurundi wagiye mu gihugu cy'Uburusiya ngo yari agiye kwiga ibijyanye na engineering, ariko aza kwisanga mu ntambara y'Uburusiya n'igihugu cya Ukraine. Iyi nkuru rero reka nibabwire mu buryo bw'inshamake. Umurundi ni imfungwa y'intambara muri Ukraine, yagiye azi ko agiye kwiga engineering mu Burusiya, yoherezwa mu rugamba. Ni umusore w'imyaka 32 uvuga ko ari umurundi, ni imfungwa y'intambara muri Ukraine. Nyuma yo kujya mu Burusiya azi ko agiye kwiga, ariko nyuma y'amahugurwa yo kurasa ndetse no gutera grenade akoherezwa mu ntambara i Donetsk muri Ukraine. Nk'uko abivuga mu buhamya yatanze mu Kirundi bwateguwe bukanatangazwa n'ikinyamakuru United 24 Media cy'ibiro bya Perezida wa Ukraine gitangaza amakuru kuri intambara abogamiye ku ruhande rwa Ukraine. Jean Bosco Akimana avuga ko atabonye amahirwe yo gukomeza amashuri ya kaminuza mu Burundi, ariko yavuganye n'umugabo witwa Elias akamwizeza amahirwe yo kwiga mu Rusiya. BBC yabashije kandi kugenzura mu buryo bwizewe ibivugwa na Akimana Jean Bosco, kandi uruhande rwa leta y'u Burundi ruvuga ko rwamenye ikibazo cy'uyu musore ariko ntacyo ruratangazaho. Ubuhamya bwe buriyongera ku Burundi rubyiruko rw'Abanyafurika rwijejwe akazi, amashuri cyangwa se umushahara mwiza, rukisanga mu ntambara muri Ukraine rurwanira Uburusiya cyangwa se Ukraine. Bamwe muri bo rero bahasize ubuzima. Akimana Jean Bosco avuga ko nyuma yo kohereza pasiporo ye no kubona ibyangombwa yagiye mu Burusiya, ko nubwo yari azi ko ari intambara hagati y'iki gihugu na Ukraine, ariko atarazi ko n'umunyeshuri ashobora koherezwa ku ntambara. Yongera ko yizejwe gusubizwa $2,000, hafi miliyoni 6 z'amafaranga y'amarundi ya tike y'indege yatanzwe yamugejeje mu Burusiya, ariko ko agezeyo nta yigeze ahabwa. BBC yagahuza imiryango izi network ati y'abantu bashishikariza urubyiruko rw'abarundi kujya mu Burundi kwiga cyangwa se guhabwa akazi gatandukanye, ndetse bamwe bagatanga amafaranga kugira ngo babigereho. Mu kwezi gushize BBC kandi yatangaje ibyo yabonye ku mugore witwa Paulina Alexandrovna Alzinike ukoresha imbuga nkoranyambaga mu gushishikariza urubyiruko rwo mu bihugu birimo n'ibya Afurika kwinjira mu gisirikare cy'Uburusiya, arwizeza umushahara ugera ku $3,000, hafi miliyoni 9 z'amafaranga y'u Burundi. Bamwe mu bo yabashije kandi kujyana baguye ku rugamba. Kuri icyo kibazo leta ya Kenya kandi yabwiye BBC ko izavuga n'Uburusiya kubera amakuru akomeye kwiyongera y'abaturage bayo barimo kujyanwa n'iki gihugu ku rugamba muri Ukraine. Uretse witwa Elias Akimana Jean Bosco ntawe avuga abandi bamujyanye abari bo, gusa avuga ko yarizejwe kwiga civil engineering muri kaminuza i Moscow, kandi bagiye ari abasore babiri b'abarundi bazi ko bagiye kwiga. Bageze i Moscow avuga ko bahise bajyanwa mu mujyi wa Oler, aho bageze ku itariki ya 11 Ugushyingo umwaka ushize, nyuma yo kuruhuka bagasinyishwa inyandiko ziri mu Kirusiya. Ati tumaze kandi gusinya twarasohotse dusanga imodoka ya gisirikare yadutegereje. Avuga ko bahise berekeza ku nkambi ya gisirikare bagahabwa impuzankano za gisirikare, ko umwe mu bo bahahuriye wo muri Pakistan ariwe kandi umusobanuriye ko bagiye kujya ku rugamba. Uwo muri Pakistan yabwiye Akimana ko nyuma y'amasezerano bazishyurwa $27,300 by'amadolari Amerika, ariko Akimana Jean Bosco akavuga ko amafaranga ntayo bahawe, gusa ko kuri telefone bari bahawe babonye hajyaho amarobos 2,800, hafi $60 agera kuri konti bari bafunguriwe. Yongeraho ko we na bagenzi be b'abarundi bari babaye batatu bari bafite kandi ubwoba, kandi ko nta muntu ubasha kumva ururimi rwabo
bamubwire ko badashaka kujya mu ntambara. Nyuma y'imyitozo y'ibyumweru bigera kuri 2 birengaho iminsi mike, Akimana Jean Bosco avuga ko we na bagenzi be boherejwe ku rugamba Donetsk muri Ukraine, gusa ko we atabashakaga kurwana, ati nifuzaga gucika ku rugamba. Avuga ko yamaze iminsi 10 cyangwa se irenga nta mazi nta n'ibyo kurya bafite, maze akaza kwishyikiriza ingabo za Ukraine, aho bamwatse telefone na pasiporo ye bakamujyana gufungwa. Akimana Jean Bosco avuga ko hari amatangazo menshi cyane amagarira urubyiruko rw'Abanyafurika kujya kwiga mu Rusiya, ati mwitonde mushobora kwisanga ku rugamba. BBC yabajije uruhande rwa leta y'u Burundi niba ruzi ikibazo cya Akimana Jean Bosco, ruvuga ko rwayibonye ku mbuga ariko ntacyo rurabasha kubivugaho muri aka kanya. Akimana Jean Bosco yasabye leta ya Ukraine ndetse baharanira uburenganzira bwa muntu kumufasha gusubira i Burundi niba bishoboka nk'uko yagiye abyivugira Akimana Jean Bosco. Mbere gato yuko tujya kuri Agathe Kanziga, reka mabwire ko umufatanyacyaha muri dosiye ya Jeffrey Epstein yanze guha amakuru inteko y'Amerika adahawe imbabazi na perezida. Yitwa Ghislaine Maxwell n'umugore ufungiye ubufatanyacyaha na Jeffrey Epstein, yanze gusubiza ibibazo by'itsinda rishinzwe igenzura mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Maxwell Ghislaine wahamijwe ibyaha byo guhotera ndetse no gushora abangavu mu busambanyi yitabira ikiganiro cyabereye mu muhezo kuri wa mbere hifashishijwe ikoranabuhanga muri gereza yo muri Texas, aho arimo kurangiriza igihano cy'imyaka 20 yakatiwe. Umuyobozi w'itsinda rishinzwe igenzura James Comer ukomoka mu ishyaka ry'abarepublikani yavuze ko Ghislaine Maxwell kuko byari byitezwe yahisemo kwitabaza ingingo ya 5 yo mu itegeko nshinga rya Amerika, Fifth Amendment, imwemerera kudatanga amakuru mu gihe abona ko ashobora kandi kumuteza ibibazo. Yagize ati birababaje kandi biteye impungenge. Yongera ati hari byinshi twari dukeneye kumubaza ku byawe na Jeffrey Epstein bakoreye hamwe ndetse n'amakuru arebana n'abandi bashobora kandi kuba barafatanyije muri ibyo byaha. Turashaka kugeza ukuri ku Banyamerika ndetse no kubona ubutabera ku barokotse. Ibyo nibyo iperereza rigamije. Ingingo ya 5 y'itegeko nshinga rya Leta Zunze za Amerika iha Abanyamerika uburenganzira bwo kwanga gusubiza ibyo babazwa mu gihe ibisubizo batanga kandi bishobora kubateza ibibazo. Umudepite w'Abademokrate witwa Melanie Stansbury yabwiye itangazamakuru nyuma y'iperereza ko Ghislaine Maxwell yakoresheje ayo mahirwe mu gusaba imbabazi z'ibyaha byamuhamijwe. Hanyuma Comer yavuze ko bishingiye ku biganiro kandi bagiranye n'abarokotse ibikorwa bya Jeffrey Epstein. Maxwell yari umuntu mubi cyane utagomba kandi guhabwa ubwoko ubwo ari bwo bwose bw'imbabazi n'ubudahangarwa. Mu butumwa yashize ku mbuga nkoranyambaga mbere yaho, umwunganizi wa Maxwell David Oscar Marcus yavuze ko Maxwell yiteguye kuvuga byose mu kuri kandi mu buryo bwuzuye naramuka abaye imbabazi na Perezida Trump. Yunzemo ati niwe wenyine ushobora gutanga inkuru yuzuye, hari abashobora kandi kutabishima ariko ukuri kurakenewe. Mu ibaruwa yoherejwe mu nteko ishinga amategeko muri komite ishinzwe ubugenzuzi mbere y'itangwa ry'ubuhamya bwa Ghislaine Maxwell, itsinda ry'abarokotse ibikorwa bya Jeffrey Epstein ryasabye abanyamategeko kudahita bemera nta gushidikanya amakuru yose Maxwell azatanga. Banenze Maxwell ko yanze gutunga agatoki abagabo benshi b'igitinyiro bagize uruhare mu bikorwa byo gucuruza ndetse no gutwara abana ba Epstein ndetse no kwanga gukorana mu buryo bafatika n'abashinzwe umutekano. Bavuze ko ubuvugizi budasanzwe cyangwa se icyizere cyihariye cyahabwa ubuhamya bwe byaba akarengane n'icarubozo ku barokotse. White House yatangaje mbere ko nta mbabazi cyangwa se impuhwe na nke bateganya kandi kugirira cyangwa gutekerezaho ku bijyanye na Ghislaine Maxwell. Maxwell yakatiwe muri 21 uruhare yagize mu gushuka abangavu ngo bagirirwe nabi na Epstein woza ari umukunzi wa ewe. Epstein yapfiriye kandi muri gereza 19. Maxwell ubu ari gusaba imbabazi za Perezida Trump kandi aregwa ko yabeshye abategetsi ba leta. Mu yindi baruwa yoherejwe Comer mbere y'isesengura ry'amagambo ye, umudepite wo mu ishyaka ry'Abademokrate witwa Lokana yatangaje ko yari agiye kubaza Maxwell ku nyandiko z'ubucamanza yatanze umwaka ushize ivuga ko hari abandi bantu 4 bavuzwe mu rubanza nk'abafatanyacyaha ndetse n'abandi 25 batigeze bashinjwa mu iperereza rya Jeffrey Epstein, kuko amakuru akomeza kugenda bitangaza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze rero muri amakuru kandi itaza kuyigarukaho ino nkuru, ariko reka mbanze mabwira inkuru ivugwa kuri Agathe Kanziga. Agathe Kanziga amakuru avuga ko ni umugenocidere uri mu bayiteguye. Minisitiri Dr Bizimana Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda Nshingamateka Dr Bizimana Jean Damascene yagaragaje ko umugore wa Habyarimana Juvenal wayoboye u Rwanda
Agathe Kanziga ari umujenoside mu bayiteguye nubwo akomeza kwihunza uruhare rwe ndetse n'abahungu be bakaba kandi barahagurukiye gutagatifuza se. Kanziga yari mu bagize akazu itsinda ryari ririmo abagize umuryango we n'abandi ba hafi ya Habyarimana bagize uruhare mu guhembera no gutegeka ko abatutsi bicwa n'ibirego kandi yahakanye imyaka myinshi. Yavuye mu Rwanda ajya i Burayi tariki ya 9 Mata mwaka wa 1994 ku busabe bw'uwari perezida w'Ubufaransa François Mitterrand, inshuti ikomeye cyane Habyarimana. Kuva yagera mu Faransa, u Rwanda rwasabye inshuro zitabarika ko yakoherezwa mu Rwanda kugira ngo aburanishwe ku byaha cyangwa se kurara ashingwa muri jenoside cyangwa se ubutabera bw'Ubufaransa bukaba bwamuburanishiriza aho ari, ariko ntabwo byigeze bikorwa. Ubwo yari mu birori byo kumurika igitabo cyanditswe na Yohan de Macron, Minisitiri Dr Bizimana yerekanye ko kuri ubu asanga gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi byiganje mu rubyiruko by'umwihariko abana bakomoka kwa jenosideri. Yatanze urugero ku muryango wa Habyarimana wateguye umugambi wo jenoside yakorewe abatutsi ariko kuri ubu ukaba usigaye wihunza uruhare rwawo. Yashimangiye ko umugore wa Habyarimana Agathe Kanziga nawe ari umujenosideri kuko ari mu bayiteguye. Ati umugore wa Habyarimana Agathe Kanziga nawe umujenosideri uri mu bayiteguye rwose, ariko abahungu be uwitwa Jean Luc na Léon Habyarimana ubwo n'abahungu ba Habyarimana ubu badukanye kwirirwa batagatifuza se Juvenal Habyarimana wateguye jenoside wanashyizeho umugambi wayo bamugira intungane iri aho ngaho igitangaza, nyamara ati n'umwicanyi ruharwa. Nubwo akenshi Agathe Kanziga kandi yagaragazwaga nk'umugore w'umukuru w'igihugu, gusa yari umwe mu bantu bari ku isonga ry'ubutegetsi, aho yari mu mutima w'itsinda rya politike n'igisirikare ryateguye kandi rishyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Agathe Kanziga Habyarimana yangaga abatutsi urunuka akanabanena, ndetse bishimangirwa n'uburyo atavuze rumwe na bamwe mu bana be bakundanye bakanashaka gushyingiranwa n'abatutsi. Urugero ni umuhungu we w'imfura Jean Pierre Habyarimana, ubwo yari umunyeshuri mu Faransa icyo gihe ngo yarahuriye umukobwa ukomoka mu muryango w'umwami wa Ethiopia Haile Selassie babengukana, ariko akojeje nyina ko agiye gushyingiranwa n'uwo mukobwa. Nyina abyamaganira kure avuga ko uwo mukobwa afite imiterere nk'abatutsi. Kanziga yahisemo gushyingira uwo muhungu we umukobwa wa Kabuga Felicien, na cyane ko Kabuga na Kanziga bari bafitanye ubushuti bukomeye. Ntibyarangiriye aho kuko n'ubundi murumuna Jean Pierre witwa Léon Habyarimana byarangiye ashakanye n'undi mukobwa muto wa Kabuga. Uruhare rwa Kanziga mu itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi. Kanziga yari asanzwe kandi afatiye urwango abatutsi, ariko ku itariki ya 1 Ukwakira mwaka wa 1990 ubwo yamenyaga ko ingabo za RPA zatangiye urugamba rwo kubohora igihugu, ibintu byahinduye isura ndetse birushaho kujya rubi. Yaba Kanziga, basaza be ndetse na Perezida Habyarimana ku bufatanye n'abandi bari bagize akazu bakajije umurego mu bikorwa byo gutegura umugambi wabo wa jenoside. Kanziga yafataga abatutsi nk'abantu baciriritse ku buryo atanigeze kandi ashyigikira imishyikirano ndetse amasezerano y'amahoro yarusha. Kanziga azwiho kuba yaragize uruhare mu manama zateguraga ibikorwa bya jenoside ndetse akanatera inkunga imishinga y'interahamwe yo gutegura no kugerageza uko jenoside ikorwa. Igihe ingabo za RPA zatangizaga kandi urugamba rwo kubohora igihugu, Agathe Kanziga Habyarimana n'ingabo ze nabo kandi batangiye kwica abatutsi ku bwinshi. Hari ijoro rimwe ryo muri Mutarama mu mwaka wa 1991 ahagana saa 8 z'ijoro ryabereyemo inama rukokoma yahuje Agathe Kanziga Habyarimana hamwe n'abandi bantu bari mu bagize akazu barimo Joseph Nzirorera hamwe na Prefet wa Ruhengeri Charles Nzabagerageza wasimbuye Proteze Nyirazo, ndetse na Prefet Gisenyi Kome Bizimungu na Colonel Sagatwa umunyamabanga wihariye wa perezida. Iyi nama yasize hemejwe icyo bise umuganda, aho bari abasivili b'abahutu bikijijwe imbunda mu ibanga, bagahabwa kandi gutanga umuganda wo kwica abatutsi, ndetse kandi banabwirwa ko n'inkotanyi yose bahura bayica kuko ngo gutema urumogi biba bidahagije iyo utaranduye umuzi warwo. Hanateguwe kandi ingengo imari izifashishwa muri icyo gikorwa ku buryo hemerejwe agera ku bihumbi 110 by'amadolari y'Amerika yagombaga kwifashishwa mu kubona intwaro, lisansi, imodoka n'ibindi bikoresho. Si ibyo gusa kuko n'andi Kanziga kandi yatanze inkunga miliyoni zigera kuri 5 z'amafaranga y'u Rwanda yagombaga kwifashishwa mu kugura imyenda y'interahamwe. Kanziga yitabiriye izindi nama zigamije kandi gutegura jenoside, harimo iyo yabereye mu rugo kwa Pascal Simbikangwa i Remera muri Mutarama. Mwaka wa 1991 yabereye mu rugo kwa Colonel Sagatwa ari nayo Kabuga Felicien yasabiwemo gutanga inkunga ye, ndetse n'indi nama yayobowe na Kanziga mwaka wa 1993 mu rugo rwa Weralis Banzi igisenyi ku 27 Gashyantare mwaka wa 1994. Nabwo Agathe Kanziga kandi yitabiriye inama rigamije gukusanya amafaranga yo gufasha interahamwe. Iyo nama ikaba yarabereye muri hoteli Umugabo
we yari y'umugabo we yari irebero yitwaga Hotel Rebero Horizon. Iyi nama kandi yagannye ku musozo habonetse miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Binavuga ko Kanziga kandi ikipe ikomeye yabo umuryango we yaramaze kubaka bageze ku rugero batagishaka kuvugirwamo na Perezida Habyarimana, ndetse bakaba kandi bamukumira mu bikorwa byabo kuko babikoze ubwo Habyarimana yajyaga kuri ya hoteli ye ku Irebero ariko akanyurwa n'abacunga umutekano kwinjira babiherewe itegeko na Kanziga wari mu nama n'abasaza be. Nubwo bimeze bityo ariko mu kiganiro giheruka gushyirwa hanze, Agathe Kanziga yitarukije uruhare rwe muri jenoside ndetse no mu miyoborere mibi y'igihugu. Ikiganiro cyanenzwe n'abantu batandukanye bagaragaza ko cyuzuyemo inenge zishingiye ku binyoma uyu mugore avuga, n'uburyo kandi hari ibyo yirengagizaga kuvugaho nkana. Abana b'abajenosideri bakomeje kandi ingengabitekerezo ya jenoside. Minisitiri Dr Bizimana yagaragaje ko ingengabitekerezo ikomeye iri mu bana b'abakomoka ku bakoze jenoside yakorewe abatutsi, ibintu kandi ikomeje gutera inkeke ko urwango bakuriyemo rugikomeje. Ati umuhungu wa Zigira Nyirazo Protais witwa Antoine, umuhungu wa Mbonampeka witwa Robert, bose ni abana b'abajenosideri ruharwa, ariko ubu birirwa ku mbuga nkoranyambaga bagurika amateka bagereka jenoside kuri FPR Inkotanyi itarigeze kandi ikora ahubwo yarayihagaritse. Yakomeje agira ati muzasanga abana bashingiro Mbonyumutwa, ati umuhungu wa Mbonyumutwa ubwo ni ukuvuga ngo nabuzukuru be, ati kuva ku buzukuru ati baracyakomeje kandi wa mugambi wa Permehutu wemeza ko igihugu ari icya Gahutu. Aba basore kandi barabyaye, ati bamwe muri bo bafite anabuzukuru, ariko irondabwoko Hutu bonse ati ribarimo ntabwo bashaka kurireka, ni benshi rwose, ati nabaha ingero zitagira ingano ati zabo bantu. Yavuze kuwita Gitifu Sebatware ku mbuga nkoranyambaga ubusanzwe witwa Uzabakiriho Antoine Alfred, ashimangira ko ari umuntu wishyuriwe amashuri n'ubuyobozi bw'u Rwanda buriho ubu, akiga ikoranabuhanga, ahabwa akazi mu biro by'umukuru w'igihugu, ariko aza guhindurwa na se wabo witwa Felicien Barigira, nawe w'umujenosideri ruharwa wanabaye kandi umwe mu bayobozi bakuru b'inteko ishinga amategeko. Yerekanye ko nyina na se Uzabakiriho Bernard ndetse na Nyirabakungu Antoinette bakoze jenoside ku Kabutare, ndetse baje no kugwa muri gereza bazize uburwayi. Minisitiri Bizimana yagaragaje uwitwa Patrick Rugira wo muri Karongi se Sibomana Mitsuela yishe abatutsi bo mu Bisesero, ariko umuhungu we yirirwa atuka FPR Inkotanyi akayandagaza kandi ari nayo yamurihiriye amashuri. Atabo bose mvuga babaye ino biga kuri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, ari we bashyize kandi mu ishuri, ariko ubu bahindutse imbata z'urwango n'irondabwoko bakuriyemo. Ashimangiye ko ari ngombwa kumenya ibimenyetso nk'ibyo mu rwego rwo kwigisha abana amateka bashize amanga, hirindwa ko bazafata ibivugwa n'abagurika amateka y'igihugu cy'u Rwanda. Akaba rero ari nyakubahwa Minisitiri Dr Bizimana, akaba ari Minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Akaba rero yabivuze mu kumurika igitabo cya ntuze cya Yolande Mukagasana, ukunze kwandika ibitabo ku mateka y'igihugu cy'u Rwanda, birimo uko inkotanyi zahagaritse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, anatanga n'ubuhamya bw'uko nubwo nta bana afite abiwe bose bishwe, ariko we yafashe icyemezo gikomeye cyane cyo kurerera u Rwanda.